Dari pesantren Safinatus Salamah. Iya. Oke, baik. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, Muhammad Habibi, anta minal ma'had min Safinatus Salamah. Na'am. Naam. Alhamdulillah. Ya, jazakumullahu khair insyaallah ya. Insyaallah satakuna najahan. Baik. Soal pertama dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم Coba dengar. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dari walakum saja. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, soal pertama selesai, alhamdulillah. Soal kedua. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوها بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر قال إنه يقول إنها بقرة لا فريد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فقيع لونها تسور الناظرين. Alhamdulillah, dua soal selesai. Soal terakhir. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله
Man amana billahi Man amana minhum billah. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan summa adtaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa iz yarfa'ul Ibrahima qawa'ida minal وإذ يرفع الإبراهيم قواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع الإبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا من ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Iya, sadaqallahul azim ya. Ini ada bel tadi ya dari Pak Ustadz beberapa kali ini ya. Gimana komentarnya Pak Ustadz Yuni Maha? Ya baik, ya. Muhammad Habibi. Ya. Sebelumnya, ya. Ini hafalannya udah lama nak? Udah. Ustadz sarankan sebelum menghafal yang lain, yang ini baguskan juga. Yang lain nanti tahsin dulu bacaannya nak ya, betulkan dulu bacaannya, panjang pendeknya. Tadi ada beberapa banyak malah tajwid yang dilewatkan, ada yang 2 harakat, ada gunnah, ada ikhfa, ijharnya banyak lagi tadi, idgham bil gunnah. Kemudian bacaannya seperti yang saya sampaikan tadi, betulkan. Misalnya tadi wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, Ibrahimul, jangan dibaca Ibrahimu qawa'ida, ada alif lamnya mati di situ ya. Tadi di atas juga soal yang kedua misalnya qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana, nun mati jumpa dengan lam idgham bil gunnah, harus jelas nunnya mati, yubayyin lana. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana, tadi dibaca yubayyin lana ya, nunnya tidak jelas ya. Nanti ditahsin dulu bacaan-bacaannya, dibenarkan dulu, kemudian tajwidnya dan ijharnya, kemudian makhrijul hurufnya juga seperti wa iz qulna, jangan dibaca wa iz qulna, harus ada bisa kita bedakan makhraj za, za, ja, zo. Yang 4 itu harus bisa bedakan. Za, za, ja, zo. Harus bisa dibedakan ya nak ya, supaya nanti bagus bacaannya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yuni Maha. Selanjutnya Pak Ustadz Rafi Munir. Ya, baik, anak kami Muhammad Habibi ya. Pertama sekali perbaiki tajwid nak ya. Panjang pendek yang paling parah ini kan. Yang pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Kenapa ini? Menyalahi arti Al-Quran. Apabila kita baca panjang menjadi pendek, pendek menjadi panjang, itu menyalahi arti Al-Quran kan? Itu satu. Kemudian
hukum-hukum tajwid seperti masalah gunnah, idgham bila gunnah kan, wajibul gunnah, itu juga diperhatikan ya supaya sempurna bacaannya. Baru belajar juga seni baca, iramanya kan. Iramanya itu ditingkatkan lagi. Jangan monoton mendatar seperti tadi kan. Supaya bagus. Tapi saran-saran paling penting itu dulu, bergurulah, belajar panjang pendek tajwidnya ini kepada guru yang benar ya. Jadi jangan membiasakan bacaan itu salah dibiarkan sampai tampil terbawa yang salah itu kemari. Ya, nanti tidak bisa dijumlahkan berapa kesalahan panjang pendeknya aja kan. Itu tambah lagi ada bel berapa kali tadi kan. Jadi baru ketenangan waktu tampil. Tidak usah buru-buru. Baik, saya kira itu saja. Selamat sudah bergabung kemari. Semoga ke depan bisa ikut lagi yang lebih baik ya. Ya, baik, makasih. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz dan juga Ananda Muhammad Habibi ya.